Wow, menulianti pwedeng ko kusanet kaisak rucunga tau lekay ang way pakon sebelum dahil wiya kupur toror kariyaisak riyawat Rahnwet Oktober riyaisak walu par riyak riyaisak riyaw Ngilen Rahnwet wiya ran ketua wan wiya kupur kusanti toror wat Thailand kagan katlam hotel ay men pakai mana-mana kata patota wiya sebelum Pwuhng bangku pernah Ngilen Kalangan, ipan po na si Chief Clerk kung roll call. Senator Atsen Abram. Imaing. Senator Kikwabis Jr. Imaing. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Imaing. Senator Tucker D. Daniel. Imaing. Senator Spencer A. Edgar. Imaing. Senator Steve G. Edwin. Imaing. Senator Brian T. Epside. Imaing. Senator Jack S. Harris. Hey. Senator Francisco L. Yuanes. Senator Helgena J. Johnson. Imaing. Senator Stevenson A. Joseph. Hey. Senator Sendelina Leka. Imaing. Senator Miguel Mike Loyola. Hey. Senator Casinda C. Ludwig. Imaing. Senator Magari Miguel. Senator Erilyn S. Movic. Senator Sheldon G. Knapp. Yet ngay Senator Norbert A. Perez. Imaing. Senator Nicaroy Simina. Imaing. Senator Jason A. Walter. Nine, Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. ay sansal magtay sebelum ke quorum dan menulian try itu ya sebelum try sakaratan KAPWARESOU pangkupuran Engikelap kay puni pangkupuran molen wow Ngilen peisarawat kalap ako wow lap pangkupuran isyoko Haun ke sebelum ardekan ko nanalang ko nangkanyay ko Haun ke labalap kay tikoros palian tiyak momocho government national, local or state. Wow niki Kapinan Pohnpei, the Honorable Reed Oliver, siyong ko pong labalap Joseph yang amoy siyong ko pong kan. Pasaksit wow niki Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, o Honorable Senator Kankoros. Bilmen wow niki lang sa Moroccan, local lang siya, oloy siya, sarisyo, siya umasakan. O labalap kan koros nan chamber wat. Wawan kemen Pohnpei koros pon kalap wat pon taga pei kan o nan way laut kan ang sampa. Rakat o patayang uliya pamail kan nan uyak pur toror kariyay sa kriyaw wat. Thailand ka kan katla tapatola motel ay man po na sa floor leader Abram. Kalangan kamu maing Mr. Speaker. Ini cungal sekretarian wow kapacapat kum kupura bukan kak pacayang aja. Siapa lima yang muncul macam bulian kedir membuat kesempatan wajah hitan wajinan wajah. Wasaksiat wan kun kamu speaker, wan kun vice speaker, wan kun honorable senator kan koros. Bil cungalan ku wawang siapa macam staff kan macam yang cair macam Rahnwet. Rahnwet KAPWARESOU wow, men Pohnpei koros melen ral kan macam yang cair nan men KPC kan. Main Mr. Speaker. Wow, imen pacawan, yata kamu gitu, bagi memut kesempatan wajan keciang dan watu-watu kamnamanan sama jail channel dan ran kayu dan cebana coro. Kalangan. Riau. Masa ni show kamu gitu paitar, mia masa na pen channel.
Shansal kamu getok Thailand utung ketio sabulman kita koros mau utung kamu getok masa ni Pwuhng masa ni so motion paita rok Thai sabulman kita sabulman Thai journal. Lord Leader. Privilege motion, Speaker. Kamu Senator Harris. Ranang Pwuhng, Speaker. Monivan patroi patrang chammomi. Sagaran wow makom triang gear. Kay bonio wow laptan kupuranir wasalab kon Pohnpei sabul mara ramaskan and Pohnpei melel belian tria government momotso ay wow ang kong Speaker wow ang vice wow ang floor yang ay honorable Senator kan korusia wow ang rail kan mapatrang trail nan kalari obliang patrang trail nan men kapesya kan radio internet magandang kupuray patrodang privilege motion boyan melel alakawit pem may amen ran ngayt Senator Peres melel I patro boyagi ay uya man candidate nan usus the nominee on usus may trail uya ran royaw sa malar kayun ira may minalakawit ibadoan sa madail order of business nan unfinished business ang mumunso na mayot mimilala ikamelele man sa madail rule ako sunedi nan order of business unfinished business pan mayot masyado tayo tapiyadar o syado kanag-nagla rasyang katawagan kusunat kan pagpangkan masyado kinim sagla the report kan masyado kinim sagla hani ran mandasang o the sessionin murisang bang kinalani essential nan unfinished business tama niya masyado trail say business may try transact upside into complete kasalada iran paido ka Speaker ay sagar misik essential may trial katiyang nanusus ang chairman in SAP try kumaldi po palat ka ng watawat o try sabal o ran mulet ituan record machansal nan sama trial record the man kilelti ang journal laisman sa pungala aripem pwagi result din ususo sa pakayartat business mo try tapiyadaro sa completed at try lapuran mo ledi ngayon may kamelele mumayin ay bilgak siya po kamelele may business wo try tapiyadaro bananana count sa gulanan next session day ay may kasalagida ay rin privilege motion o man alkawait pan promi Speaker Vice melel floor leader yang ay honorable Senator kan korusian kalangan Speaker Kalangan trial katla mo trial floor leader trial mimi pan adoption in journal o iban at treasurer one miscellaneous katla o yang ko kalangan mang Speaker kay sabali tungol sa karon wow Speaker man sa karon mo kasambalo pagik silent suspend order of business o katiyang ban order of the day may standing committee report restate ma silent suspend order of business o katiyang ban order of the day standing committee report pagpagtaro ko naman tayo ng katiyang pan order of the day standing committee report o tayo katiyang pan standing committee report Chief Clerk Standing up the report number Papki by Saktuala and the Sakriao Mapit. Legislature Bill number Silibui Saksilula and the Sakriao from Souwi Finance. Ayan salamat may report what siyang Committee in Finance o iban po na sa Chairman in Finance Senator Joseph. Alakanan ko may Speaker. Jungol sa karatan kak patyang sa pulmo mo kom
pulian kedir membuat wajah kalilang wasame konengan toke ye masen te sakaratan kapeng kay poni wow ran mau prototan membuat chungol wawn kun ko may speaker wawn ko vice speaker no leader o honorable member kan Korusia and pinin kawat ako sunod kaysa kan way po kanan Pohnpei. May speaker men ni wow karakarak pata sa po mo committee mo ni o yata yung kamagkailan kak pagkata o masani standing committee report ng betapo ko pa sa tuwa na pinya resak riyaw pagkariya man. Chan salamaw kamagutok Thailand Katian an masan ben standing committee report pap ko pa sa tuwa le pinya resak riyaw sa pulman kita. Koros mautung kamagutok masani A Pwuhng masani so kamagut pa itarok Kadkadaur nan masan ben report. Senator Joseph Kalangan ko may speaker rin kak kamo masan pen report watch ay pacuan kamera me member in committee mo ni miyak praray mapanpit report watch ni mocho oralap may speaker report watch me kapreto nan momot kamatang ko sunat ng pesilubugis sa silula pilnya resak riyaw e ko sunat yu me Wito sang option kapinasang sa pagmachay option sus. Me kamumatar wan muni yung panapali usus choro rong karyawan kapina. Eri ikamela na may reports kapsit sikitiya inangin o pen kamatang ko sunat watch. Eri ni motomot mayang speaker tame ubisuo kamamata ime kami di pacawanang o men pokotong mamuatan kakachkiyang kupure. Ye mo niyo me patpaton wanchala lop. Tuwanan walikit sama. En kakapali usus choror en chantan en kakauteta chantan sharing karyawon kapinan win Pohnpei. Ayay match my speaker. Mamiya iran kay na mo ipansongan syakong o mamiya biliran kubur kapacha-pacha. May nagpikajing kapatsayan. Kailangan may speaker. Kailangan Senator Joseph Pwuhng kawewan report na mayor. Tingol peitang ususwat pa na pali uliapan Pilipilton uliapan Waynet. Kailangan speaker mo iran kayo na mo da peito ko paratanan korong-orong. At ame ubis nusus patsuwan me wan mo ni me patsuyer pan kupratsay la pan kakatsen apali. Kapani cara napali usus choror Waynet. Kailangan Senator Joseph mo'y kalalabag. Kalalabag ko po yung dahil nandiyan kamanata taken si resolution o ansiyo parwalo po an treasury row. Ususin lieutenant o uliapan natin kakapultan an usus. Riya imi kalalabag ko mayaya mo. Miyata masanapan. Kamu, Senator Perez? Senator Perez, yield floor, and Senator Edwin. Kailangan speaker o kailangan ni Senator Perez ay tukol wow kapatapat patang sa pulmi sa karatan wow kay ko ni mamiyay wow kamu Mr. Speaker, Vice Speaker, floor member kan o Israel kan mayang patang time ni Rahnwet. Moina el mo me yau tamak tay lapali yan suwat panapali te special election o mapan pian mi runoff of dahil bilpan anana kamanata bil papel pen runoff re mo moin dagdag yung bayang lieutenant karan nanti yang already 50+1 try bil entertain yung runoff. Kailangan Senator Edwin, miyata masin na pen report? O Senator, project masin pen. Kailangan mo na ipan po na sa motion na tuwan na yaleti mo ni wat panapali ususin Lieutenant Governor o ususin pen uliapan Waynet ng Legislature. Kailangan masular masin na pe ay pan po na siya kamagutok Thailand return to masin na pen report koros mautung motion na masin niya Pwuhng masani show motion pa itarok tayo rin tiyan masan pen report. Koros mo utong talan sabul man kita report pap ke paisak
Tuwa le benia riesa kriya masani ei. Pwuhng masani so kamagit po itarok tayo sa bulman kita report papakipay sa tuwa le benia riesa kriya sang finance. Chief. Salam, Mr. Speaker. Salar, ay baan po na sa floor leader. Kalangan Speaker, kasabali tunggal sekarang wow. Speaker wow, men pacuan sekarang memot kesempal wajib bagi challenge suspend or drop business ketika bali nam paysak tayo may bill calendar. Chan salamaw kamagutok tayo lang katiyang bill calendar o ime pang uyawag tayo katiyar po ang bill calendar o ibaan po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Yapit Pwuhng and the Secretary Bill for an Act adding a new Chapter 3 to Title 28 of Pohnpei Code entitled Pilot Agricultural Projects and for other purposes. Ang niwatawat kayo. Nangan Chief, chan salamaw kamutang ko sa network. Pay long siyang committee in R&T o ibaan po na sa Chairman in R&T, Senator Walter. Kalangan ng kubrong mga speaker, amona ipanyang pacho yang kat. Uya pacho ay manchiyang kay chunga sa katang kay paniyo wow. Pwede kaya isang speaker ay manpakita may chunga sa katang kay paniyo wow ang pachang. Sabol mo tao mo chungal me labay pataro chungar pacho rendang. Kaprata nang wasang wala malam speaker ay chungal wow ng kamoy. Wow kay Vice Speaker, Floor Leader. Ay chungal wow ang honorable members kan chorus o John Pohnpei unsak mayang pachang sa mga wiya laman Rahnwet. Speaker nuwa man kamakit bumuatan pokata katarpoy o kamanala kamunta ko sa net riyop kituway sa walu labi niya riyay sa kriyaman. Karayaman. Chan salamaw kamaguto sa Chairman in R&T talang katiyanan masanapan kamumutang ko sa net riyop kituway sa walu labi niya riyay sa kriyaw o sa pulman kita. Paros mautung kamaguto masaniyay Pwuhng masani so kamagut pa itarok tayo katkat nan masanaban kamumutaan ko sunod. Kamu Senator Walter. Kalangan Speaker, yan kak chiyang o walan di sa committee in R&T yan kakakiskawa kamumutaan ko sunod what Speaker niyaralap kamumutawat sungasong kapachayang chapter silu o title riyay sa kwalu ang Pohnpei Code mauralap pilot agriculture projects. Speaker, kamutawat sungasong kawawata takot pilot project ni Aralap o angkak kapkoyang Department ng R&D of Melel Division in Agriculture angkak wiya pilot study chepchemas wiya pilot study yo mon project waja bangkak to lamawa. Speaker committee pilata pilot macay panchepin tolam lala yay pilotin uyata kjor o malak. Ay match ni Yaralap man Mr. Speaker. Kalangan din Senator Walter. Viyata masanapan kamu Senator Artui. Pachang sa pulmong yung tunggal sa karatang kay Boniwao matiyang Ernendang. Melel puro donan maluwa jay sa karatang wao bang kupromi on device floor o members kan koros o koros me yang kecil men sangkap Rahnwet. Mr. Speaker mo ikasampal kay me ko chma dang pilot project pagi essential me epit kay tan sabul me kay bayan way ay ija me pergi essential me pilot project what epit we have been kujor malak kujor robo iba jawan me jojo min Pohnpei me pain kachanga we have been kujor we have been apali malak melel business in kujor ime ikasampal ki at bao tuela pilot project me sansal ton langas na so what karanga sombar riyesak so chammo mo ong Pohnpei ay may min sakar ki dama pilot project what utamba no polmawa ime kang at bao tuela agriculture pilot project me min China ka kachanga mo jai so chawo gilakap ragag R&D ka kalanga tao iray biliang to yang lalo o bitchanga lai wa sa may min kasale tai ka melala me medyo wok sang pilot project me pacho to langas ko sansan me bil duration o duration so chat kan ray sang sombar lemao
ay may min kasaleta ire uyaja iren mo kupkupre yung mebit pilot project Kalangan Senator Artui o kupur mabil chanceler miade kami Senator Walter, Chairman ng RNT. Kalangan yang kak sabang kay nang masang Senator Artuyo I karapan committee pokata ko sunat watch pa so je pilot project kakuya sa ang ray me China we me taulier sombar yesak ri ma ko sunat watch pang kaman naman la ay kamelam project in China pantil tiyan pa o kaya pa one pilot project speaker ang kakache sensal me ay so me government pan pokata project watch o to lamawa o ma aban poita o essentialer me aban kak pachapach Akchay panut kalangata o private sector ran kacangaway nintuan business yo speaker. Kalangan. Miyata masya ban report kami Senator Nat. Kalangan kami speaker itu ngalakis. Correction masya ban kamu matahan ko Senator Riyab ketua isa kualu leban ya Riyab. Itu ngal tain kiam ong report magtail katin sosok bay. Mawai itu ngal sakar misikilang pan kuburan nilap. Pada yang kami yang nen siapa lemau yang mendengar sakaratan kebunia wow, mepadoya nilang. Nanwasan wialam lamai dengar sakaran wawan kan kami Vice Speaker, Floor Leader. Dengar sakaran wawan ke local langso o yang Honorable Senators kan korus. O korusian, mayang pepeyan siapa lemat. Trial uyalam malam in the mention and Rahnwet. Kapeng report my Mr. Speaker, Chairman, Vice Chairman, Tawakan and Committee and Kaidan Payanway. Yang utung melel rup and Uyawe. Pwuhng Chairman and main Chairman in RNT, saya keputi ansho project what we are fail. Rekalangan in report when kakan purang kata puralamuri tiara tame fail ge. Pwuhng kaiten ma fail agtailen sola. Tek agtailen ropata tama karata fail o apple ben ya wayang agtai birkat lama. Purampakat tai sirbang kama ke mesarana na ben gutor. Puran tega gutor bil kota tralo wenu sama. Tesine amun magtail uya locally apan pa itu gitu. Ia itu ngalan kapat o kalanganin Chairman Vice Chairman o Tuan Committee and RNT. May patawan kolokol tama Mr. Speaker, may patawan wow yata kami tailor to the Masan Pen Committee report. Saan salamat tayo kamagutok tayo rutungati. Masa napan kamu matahan ko Senator Riyab ketua isa kualu leban ya Riyab Riau koros mautung kamu ketua masa ni Pwuhng masa ni so motion paitar. Iban entertain main motion ong watawat kayu koros mautung tayo sa bulman kita kamu matahan ko Senator Riyab ketua isa kualu leban ya Riyab Riau ong watawat kayu masa ni Pwuhng masa ni so motion paitar o trail kamanalar amutan ko sunat wat ni watawat kayu Rahnwet. Legislature Bill number Silupki Silula and Raisa Kriau Legislature Draft 2 on the Bill for an Act amending Stale number 10L-99-22 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2023 and for other purposes ong ni watawat kayu. Chancellor mo makamutan ko sa network ni taklong sang Committee in Finance o iban po na sa Chairman in Finance. Kalangan may speaker man uyata yung kamagat. Chailan kak. Pagkatamasan niyo kat siyang nanwatawat kayo kamamatahan konsunat nampe. Silupugay sisak silula pinyari sa kriyaw. Pagkaryaman. Chancellor mo kamagutok chailan kat siyang nanmasan na kamamatahan konsunat silupugay sisak silula pinyari sa kriyaw LT1 o sa bulman kita. Koros mautung kamagutok masa ni Pwuhng masa ni so kamagut paitar o tay kat nan masa na pe. Kamu Senator Joseph.
Kailangan speaker yay ko sunod watch may paan kamanata wan muni yung may patch-patch no wan chala lop tuwanan wali kit sama pain kakapali usus chororen karyawan kapena o wali apen senatoret mon sang waynach niwawo mo too much kailangan may speaker. Motion and close. Masalar masanapan kamutan ko sunnet ay ban po na siya kamagit kailan rating ito masanapan. Karos mautong kamagit ito masani ay Pwuhng masani so mausin pa itarok tayo rating ito masanapan. Karos mautong tayo sa pulman kita kamutan ko sunnet silup kisi sa silu lapanyari ay sa kriyaw LT1 o watawat kayo masani ay Pwuhng masani so kamagit pa itarok tayo sa pulman kitar kamutan ko sunnet wat silupki isisak silu lapniya riyasak riya walti1 ong atawat kayo round. Chief. Salam, Mr. Speaker. Masalar, iban po na sa floor leader Aprab. Speaker kalangan mohon iban pacung nyata kamugit kom kupura buyan kak pacung KPSMA mana kap men me yang bacang jalan kalari me sing Rahnwet. Mana kap menit kenyang apa-apa li option WHO nan kan taga kapacapacan en Micronesia mayay semension peloyment bajon pag jalen kasamogiyo. Kalangan floor leader ang kamagitin po na siya kalangan Mr. Rebel kalangan ng kumpura mo yung patriyang Rahnwet. Miyata point of privilege. Speaker. Kami, Vice Speaker. Kamu kubura ma, iman pagi kabatayang payamawon ang kalangata privilege liri man, napilihan pa rin ang chamberwood. Aman mauya legislative liaison officer, uliapan officer kabana Mrs. Elsie Santos o kabatayang police officer Tolon, kasambal irapakat po mengkati Speaker. Dahil pagkakala rulapulog programa. Kalangan Vice Speaker, kung kamagitin po na siya, kalangan ng kuprama, liya ko. Miyata, point of privilege. Masalar, ang tayo katiyang pa ng isa ko no, yung miscellaneous business. O tayo katiyang po miscellaneous business. Muna ipan po na siya, Senator ka na iman, pakair kita me kasantin sabul matay special apa ni itu Rahnwet unless magtay man extend ime men kataman wagi try pasir pil riau ong watawat kayu utan mo na konang try na extend. Speaker kami Vice Speaker wagi eu pil me ini nang kasampalan sa Speaker utang ko nga pal melel boni ni sus uya bantatawod me sensitive. Ari resurga ko uya kamo kitin totong kan niya sa ikmoni. Ananum pilwad ang kamanamantar. Orang gak tola totok. Nintuan tame kamanamanir. Sang negara po Mr. Speaker bengak patron rantua uman pagi o kamakit kaya extend special session what and re-regrani sa kriya o itiniat. Kariyaman. Siyan siya lang mo kamakitok Thailand extend special session what and rana isa kriya o ititiniat next week. Karos mo utsong kamagito masani ay Pwuhng masani so motion pa itar o special session what extended there on next week niyat. Miyata iratoror. Speaker. Kami. Speaker niwaw ipan yildang Senator Loyola, iglipa ke mga kapratogi. Senator Loyola. Kalanganan ko mo, Senator Tuan, kalanganan ko mo, Speaker. Muna iban patro, iban pa ko may tungal sa kartaan nilang kayo po niyan, patro. Sa pulmang mo, malako ko tarin na sa mga. Sa bulwawo, ang non-calorie, ay tungal sa kartaan ko mo, Speaker, Vice Speaker, floor. Upluwaw ang toga yang ay senators kan koros material yapi Rahnwet.
o bil wa o tan bil kak leleng ton Pohnpei yung sak me pe yan katai kan speaker ai Procedural Rahnwet ko bor ko magoros panutung ko ya pit safety the more naramas o service met etoke PUC essential metron puga liol magin sil nan wekan mayinen luwatalar bano butiam to naramas ap sai ko bol to ya bu amomon me aramas pintiara dara call arai kan patola ulian erin me short call ko ime patro gan suwa ko weyu momon kasilan kalai ap yo bor ko anytime agak pukudio bil kawela aramas tetang-tangan waran dan sap ani karabawo yati kamu kita ma setelah yang public works anjongan pahata legislature anjongan tawyang nan rompen apel sawas pen Rohng wana pelta suwat ida leyang aramas akta Jangan salah mau kamu ketuk and assign committee in PWTC o korus mau ujung kamu ketuk masa ni Pwuhng masa ni show motion paitar mia masa depan kamu ketua masa order ai me ban wiawi pagpagwa panasay ng committee in PWTC mapitata PUC kamu senator itu kali rakyat speaker abanto ka PTA essential me dialog tang kamanayang PTA one century melap tamay itu kali ran kapuna dan sewot organ me Kadkadaur main road site totok yu ya uya bil public works to ka Kadkadaur rai na paligala ma orkai me ne lap nan primary road an showot kabil Pohnpei kai tiken anan ewe kailan Kadkadaur access pasakan koros me bolbe konangan ya uya buena polta Mr. Vega sale essential me Pohnpei pon an me bitagi Pohnpei pon Rahnwet kapalan porkan saya kapal ap dia one century me legislature kamana yang arbiti yang song ya check mo railan trek tong legislature tamasan to wiya o ya rail tro yang sangan kapal me kai so dai ran koros na ran sabat o ita ke sayang kamtian public work jangan salah mau kamu ketuk pitatal ong PTA public works and taulau korong PTA mapitata Hal and Pohnpei, Miller Circumferential Road, o versus 1 million magtay patrawanta yawasa, palier yawasa kan masay kintaw. Karos mautung ko magito, masa ni Pwuhng, masa ni so motion paitar, miya masa na pinirawo, masyodra impang yawe, irawo assign ng committee in PWTC. Senator Ned, Commissioner. Senator Loyola. Kalangan ko mo mga ko na yang lumawan ko lang ma kan bakabay senator itu. Mike. Ko lang ma floor kan bakabay senator itu ba yime yil floor on ya. Oh, okay. Miada Procedural. Kamu senator itu. Kalangan speaker. Kaprayang itu ngarwa mo Moirayo beimen moin bilwiagi Procedural moin konang Souwi committee in finance and below track sapali computation in 30% revenue sharing moin and sanjalma me nan sangnan 21 22 23 mia pasangan computation en sansal mame nan paran munim magadrail kat dapat patolalan suwat when amount magin kolang municipal kan mengena para kayang 21 re nanay track nan supplementary budget umon me amount me kolang sabwa ko tuk siang ta me utan koneng re moimen makamiti ka track kwete discrepancy
moin mia te agai municipal ga ma mia discrepancy on calculation in revenue sharing o I mean bagi committee in finance ka kay wang budget o finance o track ma yautan Pwuhng calculation o pwede nan ban sabunga sudah filter pero i kamu buat men betawan kalaman Mr. Speaker. Chan salamau kamu memia o kamu na sign ang committee in finance harus mautung kamu masa ni Pwuhng masa ni show motion poitar mia masa nebe Chan salamau kamu pitata revenue sharing Rohng Sapwekeikat ni answer water main committee bilkak chair kong municipal kan chorus. Masalah rai me pan wiyawi pagpagwa panasay na ang committee in finance. Miyata iratoro Speaker, kamu vice speaker speaker kalangan speaker gom guburay iyan kakiyang patawan igisnan ratoro ruwat ipatawan kami ila me pukon committee in finance me lap ang rakanap kasampal makit babiyan sawat ma uyapan patok pan kasintotokan pan kakapali irakayo speaker meda patpatulang uyapan kak machimoni mode kak tiarasan national government kawit pan miya kamangi Rahnwet nimensanggang kelakwalu pato sang kiti wagi kasantin traffic me pato lain pato le tauli panasang apa Riatame pangka kuya winin tuanay patuanay leti memia 1 century patota tepan kak sawasa en apaliata kamawila al metangasang ni monlial nan pomal utikoti lang sakara pagkara may patuan arman mono mapan kak sang congress de FSM Committee Finance and kak talk o apaliyang makita sudah kat kita kis tapta kamawi alo pagkara may patuan sto sa sudah ya malamalaw utan tintirala rewa option katukala traffic ikamelele melapotakinalo ananen kak pilapol tapon kak yang totok ang sawasa alap metangoto nan matul iuyagi iran pagpag mo amak kak speaker try la palila ma moin ekisipilmen patuan kaptalong muri amet pagi enoya eu kop ko finance and kak talk ma mia tota butayan match mia sent metana patota taban patota sang congress Kariyaman. Chan salamau kamu mapitata moni koros mautung kamu masa ni Pwuhng masa ni show motion poitar o pagpagwo Tok finance, masuk ke masa ni berai mepan wiyawi. Pagpagwa sa ina finance me pitata matching fund tong alpot me patota lima tan mal. Speaker, miata iretoron. Speaker, karya pak tak karya ona itu al orang mano pak speaker kamu kubura. Rahnwet essential me chapel material malang kapung leilawan Pohnpei. Kutan selama. Area uya pan sawasakan main makayo kono ngan rop takis akdala prop matching. Kami lela matching akak sang farmers home nintuan rop mawiyawiyang o bilkak sang national government apdalian pasaneta. Ikis. San salamawang katal metatokan malang kabung wasa kasambalwo. Marak pasanger nan akay wasa sa ano bisa bato malangabung sap pada bato wasa lian kolonia kanaral tunggal wasa liman mosen yakyu nan kalen Spain speaker na pampapantala wasa kasampal wo malangabung leilaw wo inin pansola ko no sang nakarabaw Mr. Speaker inuwa paki Committee in Finance o chayan ko ang kak iubana urop kawit buya patam rega kat kita kistata
Wen kak uya pasan o ropato malang kapung ngak rapake yang mepan tapun. Wen kama uya la malang kapung leilang wen Pohnpei. Uya ke kama ketiyo. Mr. Speaker. Kadang san selama kama keto Koros mautung kama keto masa ni Pwuhng masa ni show motion paitar o kat nan masa ni mai sutupan sa pengalam ia yu patroto sang malen kopung o rehabilitation in malen kopung o ia sainengar finance pat-patan million riau ari main finance kak taula o communication o patang assignment misalnya kalangan masalah kamagutuo ime pan wiyaw panasainan finance Speaker, mo ipake chayan ko ang kakiyang parang scan o mamia assignment yung makamuyaya rai bil paki and bil join assign pa irang kamteriyawan na ukupana. Sir Yaman. Peko kamitin chayan ko ang patrang kamitin finance o kapuko mamia bitata moni o kamaulan molen ko po. Kamela na masuto mauwang o ime pan wiyaw. Miate retoror Tama, imen kamu Senator Joseph, Senator Ned. Ma bagi korai sella ma asel, risore lebih. Show siapa net, ikin kalangan na Mr. Speaker. Iban bandrowan wiata kamakiteu, men tiangki dengan sakaran wala pan kubramai. Imen bandrowan wiata kamakit LB Nambe Silip Kawani Sagriao, Labenial Re Sagriao, and reassign on committee and Chayango. Nambe Dabe Silip Kawani Sagriao, Labenial Re Sagriao. Chancellor mau kamu ketua. Kak Chancellor menya committee me assign. Committee me kayu sufisak. Ye committee and money. Pwuhng autapen kamadan question with motokolo epit. Iman patrawan uyagit imi patrawan uyagita kamagaten reassignment on committee and Chayango. Chancellor mau kamu ketua. Kamu kit otok kamu matahan question silip kuan isak riau lebenya isak riau. And assign ang committee chayan ko sang finance. Ho miya masan ben kamagutwo. Ban po na sama Senator Chairman in Finance o chayan ko mamiya iran kawit. Masyo try ban retung iti mas. Mr. Speaker mo ay tungal mo wan ki melel Senator Ned mo Gagagis orala pa tata maurin piluat wa kalangan Senator Edwin, Senator Ned. Kalangan Chairman in Committee and Chayango, Senator Edwin. Kalangan kamu Speaker. Ngilen epit state funerals and for other purposes. Kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Ned, mamawar san Senator Edwin cai retung itu masan pen kamagutuo. Masalar peko pa na sign ang committee chayan ko. Sang committee ta kamu matahan ko Senator silip ko na isak riau lepenia isak riau pa na sign ang committee chayan ko. Miate iratoror. Speaker. Imen patrawan ira kismon trail pan. Imen patrawan teme nan week riau sa malaro. APIL pas Pohnpei o sansal meran mon telekat kan kat patro Pohnpei na balang kamakal ketail uya nan motion fix o patro ila takat makatay bang katla o bil masa ni wasabukau nan murun week riawat mo intip kau mo pak silu tapayo laut sang aso magtay kamakal ikasaleta irawat puiki try kan mamasan nan radio kan talen kanayang sapul matay pay sa rawat up tame wiyawi numokit asura mo mani me wiyawi arta i share concern what makamiti in environment or climate
Sedekak taulanan, tekak taulanan korong-korong, melel me pitata kasamin and lagtakit ni wasa sutali bilibil kan ya wiyawi. Ikasam baliki rawat wiki. Magtai sutu pana address utan sabul matail wasakan koros pan wiyala wasan kit. Mentata mia wasan kit, mia tam site up. Amumon me sutu tam site. Ramas lag tak kecili wasal sudah dibil Pohnpei. Nan pinlapakan inin tergelar kit, Pohnpei kan tergelar kit, Ngilen tren pasukan bil tergelar kit, bil ni office and government of business kan bil tergelar kit. Hai me concern ki. Saya kental week riau, temu malal week riau. Samin utan laut. Ikasam baliki kamu matan ko senet me pitata sakau atail kalau tela kalau ko teta bila kamera me moin kit pilanana euro me tailana moin pil consider masyo ko yang tailan songon rapaki rob uya penatel pan kamawila ko polpen kit concern you mo o imen concern one noted by committee in environment or climate relation halangan. It's about we have motion, but you, minister ko na we have motion. Iban we have pagpagyo on German environment and climate relation. Ma committee in education bil kak yang pateng, we bil maula po school kan and bil mo school kan and bil yang kamakal masa school. Speaker. Kami Senator Ned. Kailangan kami kaya sa balay tunggal sa Karanwao. Iman patrawan, kuya kita kamakatayo kupuran speaker o nasa ng ECR, Environment o Climate Relations. Iman kuya kita kamakatayo kupuran speaker o pagkakariyaman. Kailangan Senator Ned. Kaya kamakatwa miya yung motion ay pan po na sa koros mo utung kamakatwa masani ay uwang masani show motion paitar o pagpagwa ban patroyang committee ECR committee Environment Climate Relation miya te masana ben Speaker kami Senator Simina kalangan na gumwi Speaker ay dungal sa Kairong kapatapat and pateng sabul mumime kom triangi momotwat kawret pang wasakset ngaun keng komi vice o floor leader ay jungal iretoror ban pit kapeng Ulianti Department of Education melel Committee in Education Madam Chair Ulianti Irail Serikan mengulian Pohnpei melel Serin Skulun Pex mengulian FSM nan kamotongyo mawiyawi nan Geneva nan Switzerland iye kamotongan robotic competition nan Zampa imin wulianti umoto to wiyatel kapeng on administration in PEX Department of Education nono babakan o iral syarikan mawulian kedail on wasaw may kasaleta mapuy talaw miya Rimin State ang sawisat tuan catatan kapeng ong iral syarikan pagpuita esansal menan wikat kedail wiya kapeng o ang syarikan me O's party o mawiyawi South Park o talang wiya kapeng apa yang pilihan dan regard may nenang kasampal Pirai William Pohnpei amel FSM ong naniray riyo ma Pirai William Tiway o Pirai Poita kalangan speaker yay trongal iretoro kalangan Senator Simina imentay dan patang Senator Simina o lopolop kuma syarikaw kalangan Senator Simina miatay retoron kami Senator Pahrek. Kenapa Mr. Speaker men patang kami yo keralkan cianger uya itu an sakaratan kapung waban kuburan samaral court on kami speaker vice floor
honorable members, chorus. Bilka bachayang Pohnpei Israel kan PBN radio or social media Rahnwet. Ay Joel ira joror may riyakis mami. Dola. Kayu even badawan Willianti Penene o kembakaban late Honorable Atlino Edmond. Kapwuhng Kadkadaur pagisawas mulatak sansan long ni ebolban kabil chalatalan yang achail all kajampal olivenat ira kayumet ira garyaw sa speaker ibarawan alete kabin contract yung sign ng pungan government in China o submodel government lab me Toastland pilot farm ban wiyawi o Israel baron ewangar submodel government in Pohnpei state meeting ki songan ban out there to phase 12 and pilot farm o megot may barawan puriyamay ki Mr. Speaker o iman kamparoon uya kita iran kawakit Israel tuwang sa pamaday lobis menel option RNT sa layang rail me paiswat payagas riyesak paralel o greenhouse issue sang ni tubanawo sa pamaday lobis kawit ki China the pilot farm nasalag ang kota na free ran mo iteng ran gag abali greenhouse o payagas pugat ran gag jetski o men Pohnpei rin siyang nagkarabo Mr. Speaker ikasambol giman biyata kamagit irawat dan kakasainang kamdinaran tipo kay rail porsek kan gakrop o barawantong dan malawat ang sumatang pagi tugsogan parparo ko to bonso elemoin sumbong riyaw ban peiti kosan dumemie sa ilgak mangi o magkubra sa ilgak sansal ang gak sansal padang met nan MOU me kubura biar kita kamagit mo tayo boleh nama kayo Chancellor mau kamagit yu mamiya me pitata R&D o committee in R&D me pitata melal pilot project me pitata greenhouse o biogas committee in R&D and tayo ko to report ko to committee koros me utung kamagit to masani ay Pwuhng masani show kamagit poitar Mia masana pe mashote pagpako masana pe ni rawat kamu Senator Jojo. Kailangan ko may Speaker o kapungki ira masain salasang Senator Perez may pan pajowan Rohng masani the pajowan man contract you executed there nan pungan national government to company te way in China. O may bilpajowan pung ibilpajowan sa langeta me chay bilyang pacheng upung kila contract. Narai me eleta ijung alira choro mo iran paydagan kawait o yang pajowan chowe committee and R&T. Ama kawait kak pajoyang committee amelel ngay Siyang moment to talk ta committee pan we apoy ko contract ko executed there. O phase ASA Kriyawan pilot project me po nang insumpar riisak. Sa lapchan watawat kayo jalan beliau capiata bil pilot project. Chay pan pa-pilot o yet laliat. Sumbiro bangak kirta.
mo imen uyaki je jungal concern ikamela me song moment venture puga utana na private sector driven private sector yo may nangyatan uya chailan che kata ya moment government bank can facilitate akaiten government and kachanga sainsal me project korusia me government kachanga ya wasa premium match short when are we going to learn our lesson men we are pay the kasyon palyo makawait ka ko yung committee ya mo manach pa ka tula tama sa paan we up contract ko executed there so ang mo information ta magmay ka dyan kasiksen ka kapureto kailangan may speaker kailangan Senator Perez kailangan Mr. Speaker bebasa ni reo pwegi biogas o greenhouse ya free service yo men Pohnpei judagan Pwuhng sang nan may barawanda aban sang phase 2 kola bang Pwuhng recommended sang submarine government Pohnpei state ay may barawan pagigi rewan kakasayan ng R&D parang gagtuang R&D Pohnpei state o sa dong trail tama eleta pagi ibaron me submarine farmers revolving fund nan gusto na to me kadail me bambaron da sent abo mon me tabiluyaw taut revolving fund no rangak sanagyan shumaw riaban truang pagi mon me pil mie sawas toror sang SPC greenhouse isaglamaw Enginkehlap audan sawas kaimo ong kamokit may baron wiya rengak chego to tame leta ira recommending China government V6AH Radio o sila ban free member wi panchaptar point kailangan Mr. Speaker kailangan Senator Perez miyete masana penirowo masota teselar sansala mawar main ira concern kay masansala ta sang Senator Joseph main ira concern bukawan bil pateng sabul mamal rapen assignment masansala sang Perez masuk ko na ang private sector man bukaw here melel project masalara pagpagwa pa na sa ang committee R&D o R&D and report to nan session tuan assignment to ayaleti asyo matang. Miyete retoror Senator Artui. Speaker, miye palagariyaw na ito ang retoror magambang kupura. Na kumkupura Senator Artui ban to na sama Perez ayap. Leo to na siya kamu. Na MOU may barawan. FSM government commit siya. May rebang kita siya free of charge. Ari siyang nirew, iman barawan weda kamukit MOU masayin laro. Dan kakasayin ng kamidiriyaw, pag-iabit tupsyon tatawag yung ibarawan me kawiyala contract, kamitin chayin ko o kamitin siya po nagag-join. Diyan sa lamaw kamagito, koros mo utong kamagito, masani ay uwang masani so, o kamagito ba nasayin ang kamitin chayan ko land. Masyala, raywan po na siya Senator Artur. Kailangan ng kuprob, Mr. Speaker. Kaysa palay sa karatan, wow. Mr. Speaker, ikasampal ki, motion me, kung sa karkita mabit-kit. Imin pura nga siya, pangan kiyang mo, kamitin environmental climate, miya kamamotang ko senat mabit-kit, marakakil mo. Isa karkita siya, niyan sa marabantulan ng karong-rong arambil song masa ni kamamotang proposed law, proposed bill mabit-kit. Ay may uyagi ka siya, kailangan, Mr. Speaker. Kailangan, saan siya lang mga concern mo, kamelala siya naman panuwang, o Committee on Environment, Climate Relations, and kakuyaki, ira
niyan sumarapan oversight o motion mamiya. Miyata iratoron masalah Gak pakair dan recoro. Taiban magkitipa iman shayarte concern mesan salasang Senator Harris muna Taiban ko Saudi. Esansal me sabul matay totok me trail kachangil ayo teman tayo. Esansal me esutan ana mi pan unfinished business. We could build a resolution me bang mi pan unfinished business. Abo koneng mo in declare a result in usus me miyo. O email yawi ko puen sansal pan miscellaneous ay ban tawla ng ipatrawanta uyapan tatawag. Essential matatakwo nito one nomination riyawa miye on Harris o on Perez. Essential me neither of them cut maturity in assembly wood. Wawaki ususwo sotre emen rapaita. Essential me emen koleti eisakeu emen koleti eisak emen plank plank. Sotre emen koleti eisak riyang. Hari enkakan emen enkak poita utana pananane simple majority in trial me present rano me usus rano. Rano trial me riyak riyamen o anane ek riyamen and usus. And emen enaleti usus ek riyamen. He momon result in usus. Kalangan Speaker. Kalangan Senator Harris kom kupura po ipa utang kau na pin patrowan tapon nanen rotoror. Kalangan kupura mo. Mamiyata masalara pampo na siya floor leader. Sansal mag-try ko sa nitiyo taban sa palpane. Speaker. Kamu pa Speaker. Moinan ansaw na rotoror. Kalangan ito ngalawa bugi kupura mo ya sansal. O sansalang mamutwet moin mauyapan patra kaman kak ap makayu kasampal speaker ansawet moin kupra trail tekat kadlanang Christmas moin tebe di sama kupra chairman insap awiyo to ususton waliyapan nat pagtrailan full house talap kasanet and sila mababolo sabol matal malele butatokan kak Pein nakuy naniraira na so kasampalwat mo iwiyagde sa karatan kawit kaya so puliga ama naman bangkan matamatawa tampang uyawi sabol matrail tatongkan kasampal kubratrail yan kanya upana ari sudo sang kalil sang motion abong Rahnwet sansalir ko promoy itungalan ke KAPWARESOU sansal Rahnwet uiman patuan tor perontatong floor leader speaker Kalangan Vice Speaker, miya bilew kawait likun mo. Masalara bampo na sa floor leader. Kalangan Speaker kaya sabali jungal sekaran wow. Speaker men kazawan kamagut mamut kasambal wajo pagig challenge ka kamalsang nan yakupuro sabal bana niyat wik panwat. Sanjala mo kamagutok challenge ran moletiyo sabal bana niyat klok kaisa koros mo utrum kamagutok masaniyay. Uwang masaniso motion po itang.